Maka dia nabita nigi gau bawang sila suran na sumpulolo na balibola na si jinna nale tanana na momani pada si jakai ipak ginong-ginongi matutana pitulapi rismunri na pungala ta'ala lewat tupurana di pancajapi ada risalen. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala digawangkana naletamu pa umur malampe waktu pula tamatinro kita bangun melakukan salat tahajud sampai melaksanakan solat subuh sampai baca makade alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Apa itu matinroe Pak Ibu adik na matiwe. Yero bapa sesali ko to matinro ka padamu ko to matin kamate te to makita angke do chile de to maringkalinga. Ya. Jadi baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah kita sudah berada pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. 12 Rabiul Awal adalah hari tanggal kelahiran Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara gina tukelalana ulam maulud. Jadi di dalam memasuki bulan Maulid ini terpegai-pegai salawat lori pungalla ta'ala lori Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dari itu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mekit tari Sayyidina, silakan. Dia tamit tari Sayyidina, tersalah. Nasabay itu kota masampa japa, dia panirisa maka na terima mogar pung Allah Ta'ala. Mapuasa ki, dia panirisa maka na terima mogar pung Allah Ta'ala. Tapi kota masalawa, langsung na terima pung Allah Ta'ala Pak. Nasabaga, maka dia nabita nigi masalawa loria bika cicang isalawa kiri pungal Allah Ta'ala bika 10. Nah nigi isalawa kiri bika pungal Allah Ta'ala ke 10 ya dampangi dosa ta 10 ipatarin darajata 10. Jadi Bapak Ibu sekalian Iekongka kesempatan kotopura mas sempajang mengaribi sibau mas sempajang subuh tudangi cinampa ni baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad bikasiratu Pak. Nah nigi baca yero selawat bikasiratu kupura mas sempajang mengaribi hari ke subuh
siratu keperluanna napa sitangi pung Allah Ta'ala. Ya, 30 di lino, 70 di akhirat. Jadi toka panatiri pusat kue baca rupa. Jadi to nama watan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tudangi misalnya, dibaca-baca iro di samping zikir-zikir yang lain. Astagfirullah, la ilaha illallah, Allahumma salli. Justru itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah di dalam bulan Maulid ini kita menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasa makanya Nabi tani gini patuai sunnahku na poji na tu. Na nigi poji ka maafil jannah sibawa na tu delalan na suruga. Mega sunnah-sunnah na Nabi tapa demi ni jampai komani. Walengi gare contoh. Makanya Nabi ta ko minungi manriki duduk budangi ajak tatojo papada batena sitangi ko manriwi ko minungi tojo ditudangi angka biasa pak boting ke gedunge diga kadira opa modern nasang amaga pa nakada makatoyo gomana mite manripati kelal mande setan itawe ya. Sunnah Nabi tanya pak. Makan dan minumlah. Yang kedua, maka dia Nabi ta yeroi di umat ta, dia tidak makan sebelum lapar dan sebelum kenyang dia sudah berhenti. Yero nasi di umat ta dia nak kodena maliwasang. Tapi dia pernah masuk na paja ini. Magar ini. Biasa enggak tahu pak. Silona pura manre naruntui tunu balik capi. Mana sih? Pura si mana tunu balik capi. Angka ikan nila na pasu mana. Mana sih? Makanya Nabi ta itu watangi pak ibu bagi telui. Sebahagian untuk air. Sebahagian untuk makanan, sebahagian untuk napas. Itu kita coba bayangkan iro onron na napasae ilisari wae. Onron na napasae ilisari anre. Sehingga iro napasana akimani ada namun rojaji manyawlapa maniku porman apa aga yasu. Ya Nabi tamakada itu di umat dia tidak makan sebelum lapar. Dan sebelum kenyang dia sudah berhenti. Selesai sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah, kesanggupan dan kehilasan, yaitu al-amin, melampu. Jadi pernah kalau lomo Nabi nolongan di sebutan gelar dari orang-orang Arab ialah jujur, melampu. Jadi sifatnya Nabi tapai perlu imana diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mak galungi pak lampu ki aja terpuji tarai pitahun nate. Mak daraki aja terpuji palili palak nate. Engkau tu pak. Banyak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibatnya. Engkau tahu pak, hiro palana sedapi dua makuh. Yang kepala wangan nanola wae. Tapi mak dimunriwi nalaga ya palana na pero palana siwali na pala na pero la wae naliwi na nalai. Dia penuri mata nang orang ganale mati hadir insyaallah. Ini tergare. Maka dia Nabi ta nigi gau bawang sila suran na sumpulolo na balibola na si jinna nale tanana na momani pada si jakai
ipak gino-ginongi matut tanah pitulapi rismunrina pung Allah Ta'ala lewat purana di pancajapi ada resalen. Masya Allah, na'udzubillah. Di ayat tahira matuki akhirat kong kasijita taruntung mak gino-gino galu tasid itu. Masya Allah. Galuna nak daran na tasid itu. Galuna sijina napasan kalau perlu pengadilan, masuk pengadilan. Disogo hakim untuk mendapatkan harta yang bukan haknya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, engkau sidi anakmu dapat losap pajamang. Itarimai mancaji pajaga darat. Engkau darat na jaga darat lemo sidi itu lebih. Gaji harian talumpulan ni mak jama kiro angkai punne dara si dioto melo manrelemo kadai mama alengak lemo bo si karanjeng kemana nak memang lemo ilailah mama mala lemo pak kesimpulan si karanjeng na balisu megami macukai ne macam ninge macam punne dara age jenasa ye talumpulo na mak dar mak jama ke dia pun mesti pasilengan lemo macam ni macukai tapara jenga dan papa tongang kita lumpulo nga mak jama dia panang kawan lemo si jurumo kada ma di mana na kada dia tasura mak jaga darat ta jaga itu mi jampangi obajai coba na makada ki an motoko lemo puja lemo cinta pe dia tasura ajak kama dia tersuruh kawan dari lemota innama yaqulu fi butunihi nara digaga olisari wataku pa sangadina api naranaka. Masya Allah mati li punedara. Angkamu pa jepe kalau lo malampu. Apa iro kalau ke kampung na pak komabue po dia jinin reke na berutu je. Dia nite. Agak se mama bona ka napa araba kami si ajuma satu asona hae alenga le musikaranjen boa pilai yang kami nama kanjae pilai toka kami nama caninge tate 10 tematu angka tau surat jampu ko kesimpulan tate 10 pa angka na panjampuna lo ni latui bola na punggawa na heran kadai maji na maki ka tahu ye melo ma pesta lemo punggawa kadai tu lemo mama taruh ke sadeku aja gayo lagi sekesai di umum itu tamu nombok paci-paci ngalemu nang katu bisa lemo kamarain katu wese kelalang angkau tu waju pura wali si pasal lo sungkok pake na pamasuk ke sadeku tudang kadai tina lalang aga na mego ka iya itu kan disuruh kak melu sunat apa emang? Kalau masuk tu dan kisah dia penggawan nak kada terpada jangan dan papa agami tak kau kangat. Nak kadang kemana ngisum problem buat mata jangan. Ia maku kue mereka pakawi ko si bawa anakku. Hah? Kada iya? Pure pasahada terima mama buat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dengan anak saya Hajjah Rahmah binti Haji Abu Bakar dengan mahar 1 keranjang jeruk manis kerana Allah. Maka dia mama saya terima nikah dan kawinnya Hajjah Siti Rahmah binti Haji Abdul Qadir dengan mahar 1 keranjang jeruk manis kerana Allah. Baik. Magi alam purana rupa. Alhamdulillah. Pak Baluki malampu ki pak. Ajak terbengong-bengong kita. Pengkatu tu biasa Pak Balu sampai isaro na bengong-bengong kita. Kayak Pak Balu Canggor pura macuri-curi tabak kada pajan ya ustaz mau bengong-bengong. Kak biasa ke bangun-bangun pak nak kada biasa kak kada aga bangun nak kada itu yang mak belu canggor kak kada iya iro litereku lo pija ki canggor ya wado susung
Yang ampe tu orang kapal boleh canggur mak kesikat analisa olah nak kopor mak kola tapi tu lah itu kan nalang gaya mah. Jadi saru ka Pak Ustaz, saru Pak kola ka, saru ditoka. Mereka silo sengka mali canggore. Wali ni diku pasipulu-pulu kita lolo di ali canggore siba di pribadi. Allahu Akbar latuka sengkang magi na lain jadi kelar tasai sekarang ni mal ditonong kan tak buka. Nah kang malaikat tu malai pau saru ki untungi nalami malaikat maka percobaan na. Tandri mari pakai kada paja nak bangun-bangun padega guna-guna na. Ya. Bapak dan sekalian, angka tu Pak Belukman utama pasai toto kompa. Kami kerja matim pilih bangi Pak Belukman ke pasai. Oh ia rupiah manu napa ia matona balu 35 sabu, ia matona balu 55 sabu. Ia kupure na kompa tak tambah alina. Pak Maraja rumah kupure kompa. Masya Allah. 15 sabu na saro pa na sige gana to bangun-bangun. Ya. Itu lampu na sanabit. Mita macawi ripung Allah Ta'ala. Macawi lori padana rupa tau mabaile ranaka. Na yung bangun-bangun mabaile ripung Allah Ta'ala. Mabele di suruga macawi i ranaka. Hadirin yang saya muliakan, ya mudah-mudahan dalam bulan Maulid ini insya-Allah sebahagian daripada sunnah-sunnah Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah angka itu tace pak di dalam kehidupan kita di dunia ini sesuai kesanggupan kita hadirin sekalian. Selanjutnya bapak-bapak ibu sekalian, InsyaAllah waktu saya pergunakan Pak itu namanya tu dia pada setengah anak paja nak pami kalau juk pandang. Hero tu masih gak melau milih. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita di dunia ini kita memerlukan kehidupan, kita memerlukan kebutuhan. Kebutuhan agama kedai biasa malajue sandang pangan. Ia butuhkan ayah sesandang makanan. Ya. Pangan makanan, sandang pakaian, papan perumahan. Itulah kebutuhan mendesak dalam kehidupan kita ini. Hadirin yang saya muliakan, banyak di antara kita bekerja berusaha membanting tulang setiap hari. Tapi kehidupannya tuli makumui kasih, iya, tuli makumui. Angka Pak Galu makadai Ustaz. Bodoh Pak Gaba tapi tu puluh siratu karung, dia pajak ninggal dia nak capu sih, di sekadar lokai. Kak Tanri itu kapan nak kada yan itu, ya tu balu, ya tu Pak Kau dia juga barakan, dia gak mati kipurato, kau tu pura makalu. Nak emas sempaya mogi je nak kada. Ini kau manui. Ketika lalu mudupai. Kita coba-coba Pak. Ya, kita pikir-pikir kare ta sana-sana leta. Aja ta dia tak sempajang mau magari patah sempajang insyaallah dapat barakah itu pun Allah Taala kare sota. Alhamdulillah. Dotam miti mas sempajang maka juma mas sempajang Pak. Alhamdulillah malini motoro pasutoni domping angkatona nanre angkatona wajarang inana magani. Ya. Untuk itu bapak-bapak diri sekalian, angka pesan Andri Gurupta di sini kita Tambiul Ghafilin maka dari Andri Gurupta man arada nigi melo ayakunu kasbuhu thayyibah madeci mak baraka akarisona ya pa'alaihi ayyafada amsatu asyain alitutulaloi 5 masalah betungan jagai 5 masalah napak baraka itu pun Allah Ta'ala atu tungata jam-jam tak atau jam agero Allah yuakhiru
alla yuakhiru syai'an min faraidillahi ta'ala lil kasbi wala yudhilu naksa piha. Ia nomor side. Ajak lalo mutundai. Nakur pasana ajak lalo tatundai. Kewajibat lori pung Allah Ta'ala. Apalagi kode memang ni pigau gara-gara akareso. Ini pertama. Ajak tatundai kewajibat talori pung Allah Ta'ala. Apalagi dia memang ni pigau gara-gara akareso. Ini nampak biasa dia seding. Itunda sampayangnya sebab tuasya makareso lebih-lebih kuasa ni. Macam cekik ni, oi nagosok makareso. Ia mana nak sampajang makadam menitik mesti salatu wassalamu alaihi napi piri mas sampajang ya to norjenne na pake sampaja loro ya to na pake sampaja asara apa purana mas sampaja batu ni teh na palangsung sampajang asara ia ni asang itunda pa Nabi sallallahu alaihi wasallam besa di tanai ayu amalu ahabbu ila Allah suruna pung Allah Ta'ala kega ro amala kaminan napoji pung Allah Ta'ala. Maka dia Nabi ta as-salatu ala waktiha sampajange nareko nadapi ni wattuna. Ia pertama. Ajak lalu tatundai sampajatta na karena akareso asli ilalung apalagi kode memang na nipigau. Yang kedua, ini pesan nama kedua, yang tu la yu'adzi ahadam min khalqi ta'ala li ajlil kasbi. Ajak lalu tapat diri atinna pada tarupa tahu nasabari aksile akareso ijama. Ini nomor dua. Ajak nepat diri atinna pada tarupa tahu. Apa itu kau ati mapat dipa? Niladolori pung Allah Ta'ala la hijabun dega ga palawangan na pung Allah Ta'ala dene terima donna walau kana kafiran namo menikapere nasa nabita. Ya. Iro nomor 2. Pamega tu besa jama-jamata pa mapat dia tine te mitai. Tapi dito namanya mamparang. Apa mitai ko to sisala tapi atinna mapat dia. Iya. Misalnya mapera manu ke dia tajampain kawa besok kali manu na pera iro manu na pera maka malupu ni dia non bolana kemi bolana te monro tak timpa na tangga nang kana tama ke boleh tak timpa na tangga nang kana tama boleh go meting kada tanna podo mati mana punai manu tani manu nama nasaman tanna podo mati mana punai manu mapat di rutin apa nasaba dia na nulai mak da ko gabai anu manu na ketulungi lini jamban na ke ya boleh kan bolana tenan. Yang kedua ajak lalu mupat diri atinna pada murupa tahu nasabari asli jama-jamang akaresu mupigau hadirin salim. Tajai pak nomor 2 komiki pak barak akaresu teh. Yang ketiga ayaquda bikasbihi istighfafan li nafsihi wa liyalihi wa la yaqdhabu bil jamati wal kasrah. Yang ketiga kotak ko hidup pa akaresota ajak ni di bawang siba keluarga ta menyemangi dene jampangi perintana pung Allah Ta'ala. Yang nomor 2 maka resoi nadupa karesona alina mije bawang siba keluarga na nasabay tu warang parang ni pa ebolay hidup pa taneje tu anu tamanang angka anun na tek itu angka anun na pakire miskinge angka anun na anak yatinge angka anun na anak-anak kita yang sementara menuntut menghafal Al-Quran
Ajak tak boleh mantan ni anu tapa nak deki tu matu nak deki. Pada karapan apa itu orang perang boleh ye pada lon kotopo kotolo pasai meli balik lopo. Iwica masu maka dia te boy lopun balik na aji wicang masu. Letu boleh nalingi ibu na sasikiwin na tapa yolo ikona na sabairo ikona tawana asu na sasikiwi iya noro na pito sasi na manue na pasui pu watana paruna sana iya noro tawana iti pura ni nanasu ibu patala ni manre engkas cuki makade meong kade agi tipanya ko angka batungan na tu pa aga batungan na aja male tawaku nakadak ko na sabab bukun na balewe tawana cukiye ito coba gare bayangkan ipakung katoma libali liwa kaddi na desi sagami na beng mo ikot na mito manriwi mo bukun na mito mammai mo asan na mito manrimanangi mo bukun na mito mamoloi kotane perlu na pak bangka tiga rona sope. Iko dia tak matapa, kita coba-coba mi. Ye nomor 2. Angka ya sepasidak kepai. Di sini warang parata pak. Alhamdulillah pada topura na mingala pak. Itu hidupe bersini misalnya pitu-pikulu dia naga ke pak sumada ni kero. Comot na direktor na dompen na sarumatanan na barasi pitu-pikulu. Ia ko webosi pakai magalung nakan naki saka 10%. Jadi tapasui 70 kilo. Ia mi ko we pakai magalung memerlukan biaya perongkosan nakan naki saka 5% ya rega 35 kilo ko 70 pitu-pikulu hidup aja tali rupa aja tali. Iya. Maka dekura saya tu dia nak kura pa natarongi pungala tala. Kau dia nak kelino na waja ke akhir hadir sana. Asidaka ki pa ibu terutama di ibu-ibu migala ada tulan na pasidakata aga ikomelo bapa yang masuk tasure mending aku tahe pasidakat tu melo bapa pasai tunggu dulu pak apa sedekah pasidakat tu. Yang kedua, misalnya di ibu kupur ke nak bisan reng, angka rupa bisan reta aja tabengi pak bu, tapi si pulung kita sapar ring onro tataru saliwa nanre olokolo. Kotane manu manre pak asum manre ada kecuki pasidakat mana itu pak. Angka riwayat makunrei meloni iputama ranaka nasabak dosa na paliro angka manu pole miladori pungalatala maka dia paksita pasalamaka nga iya tahu nasa watuna kelino alina tutulipan reka kasila umadisi magala lutu ya dampangi dosa na di pungalatala gara-gara pasidakane rona ala pemakure anu dega angka na kuirita iya angka nangka si dewatu pak Nabi Musa makutani di pungalatala maka dia pun masam pajang dengan ya mapuasa kak kena ya masih kiri toka ya dia garo tamarurio mita kaya Allah kaya pun Allah Taala yaitu sampajang Musa iku matutu napunai inna salata tanha anil pasya wal munkar iku mapuasa ko pale iku matutu nasabaaga. Dengan puasa kau dapat menekan hawa nafsu. Mata sabbe ko masikiri ko iko mato. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Nasabar tu sikirimu tasbihmu na matanang atimmu. Maka Nabi Musa kegan pale amala ibadah wajama put tamariu mitaka. Maka dia pungala taala asidak ko. Ikong kato musidakai mualing agaga na mariyo matarimer pa sidakamu ang kato na to kesade marito mita ko nasa pangalatan.
Yenaro nesunaka pa kusubi mapako alhamdulillah kemuna wita kota-kota tame mika pasu nak dikuro pasidakangi pangkato ke boleh anu pak kota-kota taro kusubi na sabangka tu malaikat dua no pa mengilodori pungan Allah Ta'ala. Ia masih dekat waktu suhu mapako milodong ki malaikat aga perilodon na dua malaikat. Maka desi deepeng tapal lebih tapak baraka pas sedekah na tamu ia makokoi. Itu sisi dia maka deepeng tapa birase orang parana tata masike. Iru malaikat iru milodong matar rupa letu mubah matan nasoi hadirin sekalian. Jadi kesimpulannya ayat ni dibang mapunero orang parata asalnya kareso tersiba keluarga ta tapi tinggarangi pasanna pun Allah Ta'ala aga wa ampiku mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut timpa kami meni sesana warang parata dua tudena pana poleki sange amateng apa eko mati itu pak mau magi gan warang parang boleh ditoga ke bawa lo ki buru kalau mana na bagi-bagi mi biji-biji munri eko deto na pangewangi angka tahu lima nak na pemada ngambo na menu baca ya sedega mista mangaji sarjana mana angkani esai angkani SAW angkani insinyur agama na jama lima manu si seleba makutano kada kegi munro BPKB no to na bapa kegi munro sertifikat na lamalampe kegi munro buku tabanas na yimir na bagi-bagi ro ang kambo na sika melo pacu nyawana melo baca yasi hadiri salam melo baca Quran hadir syaririn dega gana na misa mangaji sampai ke parawa pampura macurita ke si de ustaz maka de pengalaman saya jadi juru jawat ustaz saya ni gan tahu upamate upalapu semuanya berasa menyesal karena tidak bisa membaca Al-Quran. Angka maka dah akhir ucapna maka de nak baca Al-Quran. Sampai tu nasu ustaz tu lingka kora-kora bicu pada kanto pak. Angka tahu melu mate timili baca Quran hadir saleh na sahabat tuna tuo denang kana ngaji hadir saleh. Bapak ibu saleh ko mati tepa dega gamili sulurilino. Maka depa tapalisu ka lorilino mi kalau haji de. Epa tapalisu ka lorilino mi kalau umrah de. Epa tapalisu ka pe lorilino mi lopa lo tambah beneku de. Tapi agapin apa dah? Rabbi laula akhartani ila ajalim qarib fa asaddaka wa akum minas solihin. Iron nilau ripung Allah Ta'ala. Puang. Cobaan na dito pa umati tapatan tanding mo pa cinampa tapaliso na pemang. Sinin na warang para kumeka lisu masida kamanang na pigo amal aswala. May lisu masida ka pa. Yeah. Dengan sedekah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memperpanjang umur. Ya, kejadian pak waktu Nabi Ibrahim angka Nabi Ibrahim na polewi malakal mau akibolana macuri-curita masere-sere malakal mau matangangi macuri-curita siba Nabi Ibrahim angka nak muda tama kadena malakal mau ladini yo nak muda yang kerita sama law ni kese latu pole Nabi Ibrahim maka di malakal mau magi nak muda nak kada nirupai kalau benud dengan lo bolana ko baja te asra melo kawing maka dia malakal mau dia nak jaji tung ke sana wakata ni tete serama tu nak mati maka dia Nabi Ibrahim tani urusaku ya roh alhamdulillah mak de labai lisu malakal mau tete serani dia pernah mati dia nak mati baja wajane lo ni te Nabi Ibrahim memang pakak kawinna dia nak mati si tahun ni purana boti dia pernah mati angka anak na dia pernah mati si runti malakal maut Nabi Ibrahim maka dia malakal maut napa na bos mo balik ka kadi malakal maut ago balengi
Nakada iro nak muda meloi kawing, tak kada mati ko tak serai, nanti dia yang kanarana, nanti dia pernah mati weh. Maka dia malah kalma, oh iya ro kada iya. Maka dia malah kalma, iya waktu nami kalau mudu nyawana, nagatangi limaku bunga Allah Ta'ala lisu, maka dia lisu na malah kalma. Meloi pak gan umurun na 70 tahun na. Nasa waktu na nasale bola Nabi Ibrahim, lepangi masedakang yudina 70 dirham. Masya Allah. Iya. Jadi aja tasike kengipa agagana pun Allah Ta'ala kini. Harta benda yang kita miliki adalah titipan Allah. Diberikan kepada kita sebagai dipakai untuk kepentingan pribadi sebagai hak pakai, bukan hak milik. Dan kalau dipertanggungjawabkan, apa pertanggungjawabannya? Min ainak tasaba wa ma anfaqta. Yero waram parangi kegi pole asalanna. Yang kedua agama gaukan. Yero pakutanana pengalat Allah pak. Sehingga Nabi Sulaiman menurut riwayat si tahun ni tamana suruga angka mopi saliwe pak gelipusu Nabi Sulaiman na sebab mingalat de agagana. Iya, terbayangkan ni pak. Si tahun ni tamana suruga perhitungan akhirat angka mopi Nabi Sulaiman saliwang itane sininna waramparana. Angka tausogi pak melo ni mate tausogi mana ngi tapi masih seke mato. Maka dia tausogi nigi melo si bawang akiki buru isi minggu yawa kiburu ke lamaka waleng seperdua harta bandaku yau salaya. Lima kibu ni perjanjian takut mati na baca roteh kada nigi melu sibang kelalan na calorui na kiburu yalengi harta benda almarhumah 50%. Weh, ia kepanasa angka tahu mengingini miskin. Mengingini miskin pak lo mikisi malah aju kela na balu tapi maka dia ia pasti bang kiburu ko siminggu mo tapi syaratna palolongi kiburu yawa na patari tulu lo yase iko masih segak logatan ni ke kasiga ilamma ni pasti bawa itu melo malah warampara 50%. Pure ilamma angkana malaikat dua pak, maka dia malaikat dua kita tahu mati weh. Ini juga mutan itu ke wasene. Kita ini terbayangkan ni pak sesosiwan ni tane gara-gara wasi bawa yulo. Dia pernah ni tane kada agama go ke wasi aga selin makanya kegi pole wasemu. Agama le wasi. Kenro mala wasi. Bajana lete si pakutana makada ikong ka agama ko skanda waleng malaka aju iro aju aju mumoga mala ditoga anu te mala agama ko ka ngalina ay nagateng pasum tulu poliasit piri te pasum makada pajana sedang kawase ba donga sedompan itanai ka boleh apalagi koleng adi yaleng warang para 50% alamane ni dewa melo dena no melo onwatana na sepertanggungjawabna dongas sedompan itane ka wasi bang itane ka si baselina upaleng de na melo pa de na melo malaga kan maga per komega ga gana pertanggungjawaban wasi mi bang boleh. Yang ketiga yang keempat pak pesan naga nomor apa pesan na ia dari itu aja na total lebih batewe lilungilino alla yajhada nafsu bil kasbi jiddan aja na total lebih pak dia nateng yang gamati lalungilino sampai ujung dunia kejar ya tapi aja total lebih kira ya setal lebih dia nagaga halalana dito nagaga harana diri sal yang halala mana ngadirin sal ya halala mana. Yang perlu siku kanan, siku kiri, injak kanan, injak kiri. Yang penting mendapatkan hadirin sekalian.
Bapak hadirin yang saya muliakan, ini pesan yang kelima, ajak na total lebih-lebih lelungi ilino. Apa angka batas na Pak? Ajak kama ilalung ilino denu lerapi apa itu lino ilalung maka dan regoruta pada lona koto malalu wajo tapak ko carau lang hingare tamelo leja ulunna lari ni loyolo lalung me leja ulunna malasi pilari wajo tanai ulut nai ide makutulino di maka dan regoruta kota lalung ilino akareso ke lalung ilino ajama kita lalung ilino tapi gili-giling ilomonri nasabat talu tu yeo makalerepa aga nomor sidi lino loyolo lalu ki rupa tawe itu sidi rupa tawe lalung ilino angkatnya malakalmo polimonri palaluto si lalung etalue di makadian reguruta gili-giling ilomonri ajak kama macawi ni malakalmo pajalako de patumap de panang katosadan ya mo por yurusu nangkani malakalmo sijakka menita nadapi ke imunri nadapina nagatatta la yastahiruna sa'atan wala yastakdimun dena tu ni patanji cinampa de tona ne dimunri cinampa. Bapak dari saleh yang saya muliakan, jadi dena teng agama te lalu lino Pak tapi ajak total lebih taliwalio bate lino lalungi dega haram halala manang hadirin saleh dega haram na tapi halala mana yang penting mendapatkan apa yang dia ingini hadirin saleh. Kemudian yang pesan yang kelima Pak ialah tapahangi tajapui makadero dale poli ripung Allah Ta'ala akaresumi nasaba naberinga dale pung Allah Ta'ala ya rupa iko makiro pahatta pakadale poli ripung Allah Ta'ala akaresul saba minalete dale dena to maseke Pak dena to makadi apa irisang makade taneja anukuya nunna pung Allah Ta'ala ya apa biasa tu Pak dena me pasu agaga dena me pasu orang parange nasaba pahangi maka dia anuku je tu akar hukum itu dega kebantuan na pengalatala ke papada karung ye watun suruh masak ke Nabi Musa ni te orang parana melu asak ke maka dia karung Musa akar hukum je iye dega kebantuan na pengalatala ke ya mana makarisi maka mo joka talam aja nagang kau tu kita narakoi Pak denu lemudu aja na goreng maka dia Musa sepertiga harta benda saya alamana ngire manca isaka karena Nabi Musa imakbal itu pun maka mo talam magang kau tu no silo yau gang kau buri ni Musa seperlu harta benda yang saya miliki alamana manca isaka karena Nabi Musa ke kuniko ni mitu pun maka mo talam magang kaburi no silo yawa talam mani gang kalung uluna mani ba colo ketan rakwe Musa alamana ni agagaku orang paraku dia naga mewala alamana maci saka maka Nabi Musa ilang masih sangi puang talam ma ondon alam makan mo orang parana irnundi orang parana tak balik tanai munriawa di risalian yang itu kong kagagan runtu te talam maka te harta karung orang parana karun alama kepung Allah Ta'ala di risalian nasabaga asakikan nasini nang kehadir na pahangi maka dero orang parange tane anuku akarisuku minangko poleng di risal itu akarisu Pak sabami asa maka ini tayala simbol kedairata resu pa temangingi na malomo na letay pamasidewata hanyalah kerja keras disertai doa dan tawakal kepada Allah na paturungi dalai pung Allah Ta'ala. Nasabaga doa tanpa kerja adalah malas. Doa tanpa kerja adalah malas. Ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
tanpa sedekah, tanpa infak adalah kikit. Ia nalime pasa pa palatugang isue memari nalingi awatanga pung Allah Ta'ala adi singam sekaluarga wijay-wijay selama manangi malampi umuruta dapat sempongi daleta ajak lalu talupe lime pasangi pae kotomelo mak baraka akarisota. Ya ulangi pema nomor sidi ajak lalu tatunde kewajibatan lori pung Allah Ta'ala apalagi kode memang ini pigau. Yang kedua, ajak ni pat diri atin pada rupa tahu nasabah akaresu jama-jamang. Yang ketiga, ajak ni dibanikmati orang parat tapak ilolongengnya akarisota tapi tepat talabangi orang parange lori pada rupa tahu yang miskin, yang fakir hadirin sekalian. Yang kelima, tapahangi ajak tatalak bilabi yang keempat ajak tatalak bilabi lalungi lino angka tu haram angka yasang halala. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan. Yang kelima, tapahangi tercari dalam hati kita bahawa harta benda yang saya dapatkan adalah dari Allah poleri pung Allah Ta'ala dale akar sesuai sahabat mi hadirin sekalian. Mudah-mudahan kepada kita semua yang hadir nukarangi wabanna rahmatna pung Allah Ta'ala pakka masena pung Allah Ta'ala barakatna nilolongan riona pung Allah Ta'ala rino lebih-lebih riona pung Allah Ta'ala di akhirat. Isa surugai etaneri pung Allah Ta'ala maka ko isa surugai aga pi mususai meko sege ganna pakka nyamang weleko sege ganna kenikmatan saya berikan apa yang kau inginkan lagi. Maka dia pun Allah Ta'ala, maka dia isat na surga. Yang kami inginkan ya Allah adalah ridamu. Ridamu ya Allah, ridamu pun Allah Ta'ala. Ridana pun Allah Ta'ala ipu minasa hadirin sekalian. Mudah-mudahan ridana pun Allah Ta'ala sekali lagi kita dapatkan di dunia, lebih-lebih kita dapatkan di akhirat insya-Allah. Amin. Terima kasih Pak, mohon maaf. Mungkin saya sendiri jemaah di sini yang pakai kursi. Nah, kadera Pak, sabak matana kasi mini 70 tahun umurku Pak. Ya, alhamdulillah. Iro sini na usibang mapidato rolo Pak dia nagatu mati mana ni? Punoni Pak Wail, Pak Naing, Haji Tajuddin, Pak Muin Bulo, Pak Muin Muntaha, Pak Sadak Bulo, ke Mulis. Si kelompok mana habis sampai ke orang Malang dia nak mati mana ni? Alhamdulillah nalemu Pak Cik di pengala Ta'ala lolo. Iya. Iwan ni Pak joka miti darah angka mana batu lope jak botu dah ngak. Dia boleh makan dia. Mau mana itu le pakai dia keterpas kalau mengob gitu nak pakai dia kat dia boleh makan dia Pak. Iya. Jadi makan dia ramah Pak. Iwan ni setiap saya ke masjid bawa khutbah, dia nak pasaling kadera aku kalau jupan dah timak dia kadera. Mudah-mudahan manci sak itu betul disumuni pun Allah Ta'ala maka dia mapat dia kasih utun dia penepaja mas sempaja poyan tu dangi. Jadi saksi Pak insya-Allah. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf segala kekurangan meloni tatian Pak. Ini kalau jupandang jadi terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan pada nawaring assalamualaikum pun Allah Ta'ala di Singang. InsyaAllah nanti kalau ada waktu lagi di belakang hari insyaAllah baru saya isi kembali Pak komodisi semua Pak insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.